Kei ngai I kei ngā wei o ngā maunga waka I uri noa, whakapiripiri mai rā ki te kupu o te uru. Tēnei te roi mata, tēnei te upe kamaringi I te mata o te tangata ki runga I te wenua. E tō uaro a ki te ungaku e tūrangitia, e poroporo a ki ia rātou. Ana aere atu koutou, ki pairau, oki ai. Hoki mai rā ki a tātou te unga ora, e kawe tonu ana I a rātou tikanga, I a rātou mai, I a rātou kaupapa, mauri ora ki a tātou katoa. Ko Alana Broughton tēnei e wakatere ana I tēnei waka pūrongo o te wiki nei ki ngā tai maa o te uru. A kāti, ka tīmata ake ki te pūrongo tuatai, e kau ana I ngā wai o Whanganui, e aro pū ana ki ngā mai toi, ki te mata o te tangata, ki ngā mata o o tātou tūpuna. Mā roto tonu I te Kingi Tuheitia Portraiture Exhibition. Kei a iruera rerekura, te pūrongo nei. E wakaturanga au ki te wari pupuri taonga o Whanganui, ko te whakataeta wakaua o Kingi Tuheitia e wakatu atu ana. Well, it was started by King Tuheitia, who wanted to encourage young emerging Māori artists, particularly rangatani, to connect and reconnect with their tūpuna. So the exhibition is this wonderful array of, in various media, of artists who have drawn their tūpuna. And sometimes they're connected to this region, and sometimes they're partly from all over New Zealand. E wakaturanga e aerere ana I te motu e taurua ana no te pukinga wakata. A e ononga toeta I o ngā kaitoi ki Whanganui, pērā I a tāpiri o te rangi pirikau. Several of the artists who have Whanganui connections. There's one particular work where the artist is both from here and she has painted her tipuna from the Whanganui River. The competition itself is a national competition, so we also have artists work from right around the rohe. It's very exciting. Mai peita mai, wakaturanga mati iko mai, e nui ngā kātu mai toi e wakatu atu ana. There's conventional painting, there's one where the tipuna is depicted in mosaic, there's a typographical one, there's the carving as you can see, there are photographs and there are drawings as well, and there's even a garment video work. So it's really exciting because these artists are expressing themselves in all the range of contemporary media that we use today. I te mutungai o, kei te kitea tauaatanga o e te I kaitoi au, e tautoko I ana e te kingitanga. This exhibition is the 2021 inaugural showing, and it's 2023 now, and they're just having their second round of applications and judging. And so it's going to be run every 2 years. And I think it's a wonderful way to both encourage creativity, encourage you knowing your whakapapa, knowing your history, reconnecting to your whenua, all of those kinds of things, but also to encourage young artists who probably wouldn't get into other types of competitions. I was talking to someone yesterday at our opening, and he said that most of the artistic competitions are in one media. So you have a glass competition, you have a painting competition, you have a drawing competition. Well, here the emerging artists can express themselves in any way they want to, which makes it really vibrant, makes it really exciting. E tū ana tēnei wakaturanga tai atu ki te tua wā o pipiri. Iruere rerekura, te reo o te uru. Tēnā koe e iru o te anora, tēnā koutou kei ngā tiniringa toi. Nā koutou tonu tēnei kaupapa iu I ki te koro wai tupuna. Ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā taonga. Tai rānoa ki te au I no o rā o tātou tūpuna. Ki o rātou mata anō oki, e kite ana e iri ana I ngā pātū I ngā pakitara o te wharera. Ka tiro ia tēnei rea ngā ringa toi. Ko tōna irikapo kaoro pū ki e te I āhuatanga e ngā kaunuiti ana e te tangata. Ko ona karu, ku wakamau te titiro ki te ao kō atu me ngā au o te rāwā. E āta tātari e ruku o unu ki te ao nee. E ia, e waka I iko, e waka o I te wairua Māori peange. E tautau noa I te a I pea.
ai wai kiko mō ngā mai toi, mo te wānui o ki o ngā mai e mai nei tātou e āpai nei tātou, kia ūtonu era ki tā rātou mā i wakatawira mai kia tātou. Ko te moko o ki tērā, ko te mataura o ki tērā, kei ngā mata tūpuna. He tikanga ona no tērā wā. Ko tā te uki waimuri titiro, me o rātou wakaro ki ēnā, ana me tai ke pēa tātou ki te whare pupuru taonga o Whanganui, ki reira ki te ai, rongo ai, no o tai ai, ki ngā wakaro o tēnei uinga mai toi. Kei reira o nā roi mata, kei reira oki ko ona wawata. I nānei e te iwi, ka uri te kei o te waka kia wai tō tarawa, kia Ngā Rauru ki tai. Kuno o moke moke te tūru o te Tumu Whakahaere o te iwi nei. Hoi anō, ku hipa ngā marama, ku kaa Ngā Rauru ki te rapu aere i te tangata i te uri e tika ana e waka ki i tawa tūranga. Anei a pāparauru me te pūrongo nei. Kei te roe o Ngā Rauru ki tai a te reo Te Uru i tēnei rā. He kōrero wana ki te Tumu Whakahaere Hōu o te iwi, ara kia Renee Bradley. Tērā ia te pātai, e a ngā mai nui kei mua i te aroaro mo te Tumu Whakahaere Hōu nei, ei mana ki tāna iwi. Chief Executive role, or the Tumu Whakahaere as we like to call it, is you're responsible for the leadership of the operations team. So I work for our pai to implement their strategic direction. Within the office we have a corporate service team, we have a taiao team, and we also have a ahikaro, a tribal development team. So I'm charged with leading them and ensuring that they're carrying out the initiatives and the activities that are required by our pai to achieve their strategic vision of whakatipungia Ngā Rauru ki tahitanga. Kia māti tiro ake ki ngā pukenga me ngā weako a Bradley hei tautoko i tāna iwi. Wana pukenga, i haere aia huki ki te Whanganui, ki reira ka noho aia hei kaipakahaere tuarua o tērā Pākihi, tērā kaupapa o te Whanganui, ki raro ia whiturangi Walsh. Hoi anō, i tērā tau i tonu atu te kāwi o Rauru, kia huki mai, hei CEO i taua wā, mo te iwi nei. I suppose as well, having worked here with the iwi for 20 years, I don't feel new to the job. But I think, yes, there are definitely some benefits in bringing a different or a younger perspective. But also I think I'm really lucky to be surrounded by people who can bring their wealth of knowledge, and they're quite happy to bring me in under their wing, and they've always supported and carried me through. Kei te uri mokopuna o Ngā Rauru ki tai. Tēnā, e a o wawata me o tūmanako mo te oranga o tō iwi, mo te nāia nei, me te āpōpō. I want to get back to why we settled, which was, to whakatipungia Ngā Rauru ki tahitanga. I want to revitalise our iwi, and I want to take our people with us. Unfortunately, we get distracted by a lot of the national and regional reform work that goes on, but I want to move away from that, and I want to go back to our core focus and look at ways that we can collectively make our people proud to be Ngā Rauru and want to participate in Ngā Rauru. Ko te mahi nui, ko te whakarite he huarahi, e tāi ana tātou te hikoi. I atau ana kua tāhake, he rere ke te huarahi, he rere ke te huarahi, he rere ke te huarahi. Engari ko te mahi nui mana, haratu me whakatikaina, engari ka pakarite te tari, kia tāia te kawe i ngā rau ia o te iwi. I want to see people come home for positive events and contribute at a more positive level.
Practically, I think climate change is right at our doorstep. So working with our marae and our hapori to look at how do we better respond to significant weather events is probably something that's has to be a priority focus for us. But overall, Uncle, I just really want to make Ngā Rauru have a bigger star on the map. I want my kids to be proud to be Ngā Rauru and to really know who they are as Ngā Rauru. Actually didn't like what they said on there. Like, how hard is it going to be to, like... Ko ia tēnei, ko Renee Bradley. Tumu Whakahaere Hōu Ngā Rauru ki tai. E mana ki ake nei, e amoa ke nei ki tana iwi ki ngā ua take o te ao. Alana Broughton, te reo o Te Uru. E ruku kaimoana ai te tangata, me māku o nā waiwai. Ko ia rā ko Renee Bradley kutu e tumu whakaaere mō te iwi o Ngā Rauru kētai. Ara hoki te mata au, i wānga i a tātou. Engari kuroa aia e mai ana, e āpai ake ana i ngā mai a te iwi mō te taritonu. Ku wāia ki tōna tinana me ana nekeanga. Ku wāia ki tōna ona toronga āwao, me te ara e taka i nei te iwi kia ono tonu atu ki e nei iwi o wao. Hoi anō, ko te mea nui kurongo o ki tātou i te ngako o te kōrero, ara kia wakatupu i a Ngā Rauru kītai. E ara pia i te mai ngāwari, engari koina ke te mai a te rangatira, e ranga i te tira. E whakarongo ki ngā kōrero o Ngā Uru, e ruku ki ngā tai o unu o te wānanga, he pono ki te kaupapa. Nō reirara, tēnā koe te waine. Ka tere, ka uri te kei o tēnei waka ki ngā wai o Whanganui, ki rārana tonu. E ui ku kōrero ia, e wakaro takitini ku puta, ko tōna ua, ko te pokapū au nei ki te uarai o Mokonui. Anei e ruera rerekura, me tawa pūrongo. Koe nei te pokapū au ki te awa o Whanganui. Kei te ura i o Mokonui, ta tāna ki rānana aia e no o ana. I wakatō te kākano ki te anga i tēnei pokapū, ki te tā o tete i rākau remana i a rātou e kōrero ana. Nā, i tēnei rā, kua pua waitia. Yeah, we were just picking lemons. I had a cold, and because at the time I was doing training workshops on the awa, like right through from Pongarehu to Pupuriki. And we just looked at the homestead and we were like, man, wouldn't this be a cool space to run our training from? Like, wouldn't this be such a cool space to bring our kaumātua to have a health facility for them? And yeah, it kind of just came from a little dream, a bit of a vision, and came to fruition. Yeah. We were all around a table trying to figure out how we could run a community-led development program up here and take advantage of the funding that was available through the Department of Internal Affairs. So that kick-started it. And we were all unpaid, you know, we didn't have any workers as such. It was just volunteers doing their best to try and figure out how we could help the people move forward, really. E kaupapa e tautoko i ana e te tari tai wenua. It's going to be transformational. It's just I've been with the department a very long time, 18 years, and for probably 10 to 15 years of that I've been along the awa many times, and just the change, the growth, the empowerment for each of the communities is fantastic. So community-led development to me is about meeting the aspirations of community. So this hub being open means that it's now handed over to community for them to actually go ahead. Whatever aspiration they have in the future, they can make it possible because they've got a space to meet in, they've got a space to plan, they've got a space to do, they've got a space to host. It's really just the space to help be the vehicle to meet the aspirations. Kaumātua mai, paake mai, rangatai tamariki mai, e pokapū tēnei mo te āpuri katoa o te awa o Whanganui. I think it's going to be a real multi-purpose space for our kaumātua, our rangatahi that already know about our library. They're like, man, we can just, rock up there,
We've got the internet, so if they're on correspondence, they can come and do their studies. If our telehealth hub is set up, our kaumātua can come and speak to their doctor. They can Zoom in instead of having to travel all the way into town. We can do our training and education here, carry on with our workshops with driver's licensing or whatever it may be. It's going to be an open space to all that live on the awa. It's a multi-purpose hub, so I mentioned before, civil defence, library, playgroup, kaumātua, cups of teasies, exercise area, just one common neutral space for everyone to enjoy. I te mutungi o, e rā arikua tēnei I te mea e rangona ana te wairua pai. I'm not sure if you can hear in the background, but the vibe is this is party time and a well-earned party time for the leaders that have got it to here. Without some key support through the DIA, it would have been a long road. It was mentioned that's a lot of sausage sizzles, that's a lot of buttons up. The vibe, I think, is we're only limited by our imagination now. And from everyone up the river, this is their place. And the vibe, looking around and sensing it now is massive. I'd love to do an interview in another 12 months' time and ask me the same question. Yeah, what an amazing turnout. And it's real, and it's for our people that live on the Whanganui River. Te pokapū, e kāinga au mo te āpori e noo ana ki ngā tātaa o te awa tupua. Iriwere rerikura te reo o Te Uru. Kia ora anō rā e uru. Koira e te ia āhuatanga. Kāre e tino rangona I ngā taone nui, engari tonu ki ngā wā I tai wenua. Ko te tauiti ki ngā āpū, ki ngā kura, ki ngā wānanga, ko te ononga ki te ipurangi, ki te tangata uki, pēnei I te tākuta, I te kaiako, I te aake rānei. Ngā mea e ngāwari ana I te noo ki ngā taone, me ngā āeinga o te rā wāi. Engari kei maue I a tātou te ora o te noo pēnei ngā wāi pērā I a rānana. Ko tēnei pokapū au, ku ua ake I te wakaaro nui, I te aroa o te apori, me tā rātou nootai, piritai, maitai, I roto I ngā āhuatanga katoa. E kore e rite ngā piko o te pokapū o rānana, ki e rao ngā piko kai te pokapū o Whanganui taone nui. Nō reira, hui atu tātou mā, ki te pokapū au o rānana. Tēnei te waka o Te Kupu o Te Uru, ka u ki te matatini. Ko tōna mata ko te papatū ngā waiwai ka kitea e te iwi. Engari, ko wai mā kei tua o te tirohanga kāmera. Koenei te aro atu ki te taawaka wā I te kapaaka. Nō reira, ka tukuna atu te mauri kōrero kia te mahemi. Kei aia te pūrongo nei. Ko ngā waka nōku. Ko te waka o Aotea, ko te waka o Tainui. Te puake au I roto I ngā rekereke o aku ruruhi, aku poroheke o te kāinga Ngāti Maniapoto, ma te atu taku pāpā, huanuku ki te taho taku māma ki Taranaki. He rongonui ia, he tautahi tō hoki ia, I roto I ana mahi hei kai whakawā, I ngā mahi kapahaka. Ko ia tētahi o ngā kai whakawā I te kāhui kai whiriwhiri ki te matatini I tēnei tau. I ahu mai rātou katoa, ngā tōpito katoa o te motu, e mātanga hoki rātou katoa. Kātahi ka ki te ano, ko te tino rereke o te tirohanga o tātou ngā kai whakawā, I te whakamutunga iho. Nō reira, e koana hoki te ngākau, e aroha tonu ana I te ngākau I te mea, I toa ke te whānau apanui, engari, ka hoki atu rātou ki o rātou auetanga I te kāinga. Nō reira he momo reka meki I te mea kotoa rātou, e koana hoki te ngākau kotoa I rātou, koana rātou, engari ko te whakaaro kai mua I te aroaro ko ngā āhuatanga I te kāinga.
Ko tā kai ki kōrero, i tino eke te kounga o ngā mahi ki tēnei o ngā hui matatini mai i te rātu tau. He maha ngā kapahaka hou i whakamau i te tirohanga o ngā kai whakawā, me te kawe mai i tō rātou ake momo tū, tō rātou ake momo kapahaka anō hoki. Tuatahi ka mihi ka atu ki te katoa hoki o ngā kapa i tū, rātou i tae ki te rā whakamutunga, rātou e tū ai ki te haka. Taku whakaarotanga mō au āhuatanga i tērā wiki, ko tino rewa te pae. Ko tino rewa te pae o te haka. Kei te hoki katoa mai te tū o ngā iwi. I wero hia ngā tikanga kapahaka e etahi. Ko te tū o te tāne me te tū o te wahine, he āhuatanga i wero hia ki ngā kai whakawā, o tira i tukuna ki te tū mata whānui. Te āhua nei, i reka ai ki a rātou katoa. Ko tau mai te wā, ne? Ko huringa te wā, ko ngā mea hunga e tuana ki te papa mātanga rātou ki te reo, koira hoki ko te mea nui, ko ngā reo kei te whakaputahia i ngā rōpu, mātanga katoa rātou ri te reo. Nō rei, koira hoki te tehi tōtanga o tātou te iwi Māori, kei te puta kaha mai, tika mai, Māori mai te reo. Ko tā kai ki anō, ko tāna hiahia kia kite atu i ngā kapahaka hou, e toka tū moana, hei ngā tau kei te eke mai. Pērā anō hoki ki ngā kapahaka kua eke, te remea te kautau, neke atu, te mehemi te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e te mā. Kakaakia, kakaarongo tēnei kōrero, e ara i te mai māma, tēnei mai te wakawā i te kapaaka. Mena rā koutou i mātaki atu i te matatini i tēnei au, ka re kore i rangona i kitea oki, te taumata, kueke ki taumata kē atu. Tērā pia nā te roa o te no o maroke o ngā kapa o te motu tonu i runga i ngā pēitanga o te mate karauna. Kupai wā ngā tāngata ki te āta noo, te wānanga āroto, te wānanga ākapa, te āta rā weke i e te i āhuatanga. Anā kua puta ko wete i wero i ngā tikanga, kua tangata whenua te noo i te mai kapaaka. Kua kite i ngā wakaaro auwaa e puta mai ana. Engari, ko te mea nui ki te karumā takitaki, kia āta wakaari ia mai e rā whakaaro, kia āta haka mai e rā whakaaro e pai ai te mārama. Nō reira, ka hoki atu ki ngā whakaaro ki ngā kai wakawa, me tā rātou āta mātakitaki i ngā kapa i e rā whakaaro e āta puta tika mai ana, e mātakitaki mo te ao. E ngā iwi e whakarongo mai ana, kua re taringa mai ana ki tēnei pāpaotanga te reo o Te Uru. Tēnei te mihi wakaiti, ka tukuna atu ki a koutou. E mihi o ki o tātou paureo irirangi Māori o Te Uru, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui a FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. Nā te māngai pā o irere a Manu ai tēnei te ringa. Tēnei te waka o Te Kupu o Te Uru, ka taunei, ko Alana Broughton tēnei, kia ora mai rā tātou katoa.